Illegal Bangladeshi te Rohingya rokno kifli rohorna lidagi mongrumani bagai hakotorni Mantri Bokrok Narendra Modi te Home Minister Amit Shah no Khakaham Yapharwi karak salo Baijalbari amsayo Khaswrangmani rili Khlaikha MLA Ranjit Debbarma Document by other card summary verification makanya. Document by other card summary verification makanya. Dalshani bisingo fatarhani phaijak joto illegal immigrant Rohingya rokno India hani kifli rohorani dagi mungti khlaimani haktoni Home Minister ibedek haktor hakoni awahai sakthar mungno lamjak sokmani logi logi haktori Mantri Bokrok Narendra Modi te Home Minister Amit Shah no Khakaham Yapharwi karak salo Baijalbari amsayo Khaswrangmani rally khlaijaka MLA Ranjit Debbarmani tuidul mungbai amsani joto lukurok ar salo yago yago 12 haktorni bana tuilaiye Khairamchandrogat Bidhan Sabhani Baijalbari Sharat Chaudhary Kamini Simi Chengjakmani rally abon yaglo Baijalbari amsayo khlaijaka kaisa lukuthum panda Laithana 2024 bishini metalo Tripura hastini illegal Bangladeshi te Rohingya rokno kifle rohorani shan mungti shawi haktoni Home Minister Amit Shah ni thani koktun shimani MLA Ranjit Debbarma abon yaglo laithana 19 me salmariwo haktoni Home Minister ni bedek ni bukhaktei tikhlaijak kaisa notification hni saka MLA Ranjit Debbarma थांनाय 19 मे 2025 सालमारिवो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि बखाक्रै बांग्लादेश ताई रोहिंग्या जरा हाबपायनाय चिनि भारतवर्ष तथा त्रिपुरा राज्य बरंनो डिटेक्ट खाये नाइटुगुई बंगने हावा किफिलि दिनानि बागै और कैसे नोटिफिकेशन जारी खायका एवं गाइडलाइन जाका प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट डिटेंशन कैम्प खालामनानै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालामनानै सैजाक दंगो दिनै जों नुखा दिल्ली आरो बांग्लादेश रमजाक दंगो गुजरात रमजाक दंगो हरियाणा रमजाक दंगो महाराष्ट्र रमजाक दंगो उड़ीसा रमजाक दंगो आसाम रमजाक दंगो किन्तु चिनि त्रिपुरा ताबुकबो और ओ बांग्लादेश नि फाइनल ताबुकबो रमजाक गयाखौ के आबोनि बागिनो जों नायो जे चिनि त्रिपुरावबो दाकिनो ओ जे गाइडलाइन अनुसार नोटिफिकेशन अनुसार त्रिपुराबो जरा अवैध भावे और फाइ दंफायना बांग्लादेश नि बर नंगनो बरना नाइटुगु तिखलाय बंगना हाव दाति दाति किफिलि रहनानकुन ताई भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह जी ताई चिनि बुबाग्रन हामबाय याफारै जों चिनि रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्र होते कायसा जों बना हामबाय याफारै जों और तिनि रैली खायना थांदों Fiaba bufronishmi Tripura hostiobo chengjangna illegal Bangladeshi te Rohingya rokno kifli rohorani samung abonote kemangmo khlaijak hasteni joto lukurok Khwaini simi biplobni kokthom Chini Khorang